Udla lapho umntana akhodle khona. Wena ujama ngwana ngibani nguye unamanga. Asikuzwila ngithi recording umuntu Action omdala. wami naye. Wawuqamba amanga ngoba wena ke uwes udliwa ubaba, udliwa umntana. Ubonile ukuthi yaka baba yomntana ayifili kahle. Umenzelani? Yana lo boy umenzelani? Wena ubona ukuthi udla igirlfriend yakho umntana omncane. Ngiyamondla ba. Uyambona? Guys. Usho makuyivoice yakho leyo kusiye yakho. Hello baby. Angithi ushilo ukuthi umuntu wakho uphumile. Woza la kimi ngekamereni. Si2 manje. Manje wayi ukhetha ukuthi uzubhala incwadi maru yazi ukuthi mina nobaba bakho sathandana. Angithi wena bomtshelile ukuthi wena nobaba bakhe nobaba yakho. Ngimtshela sikho isidingo sokuthi wena Ufaka la epokotheni la ekhaya. Wenzani etafuleni? Ubekani umntwana lo? Wangilingi. Kandranso wena, kwena kandranso. Awuthalo tsheka mka ka go dire tshintshona. ujiwa ke ntate le ngwanae. Maishona wa kae? Ha o swabi. Uyangisapota. Go jesa team ya banyana. Uyangisapota. Haibo. Utla. Guys, let's one trick ithabetseng monato. A ke tsebe la understand. Abazi. A ke tsebe le batla o tse. Abazi why? A ke tsebe le mutsi. Abazi kwenzakalani? Abazi ukuthi kwenzakalani. Wayisiking guys, ntho ke ithabileng. Ke rata fela le leboa for dula ntse le re supporta di moving tsa rona ke Wayisiking. Thank you guys. La subscribe, la share ko re bona Wayisiking. Di views di nice. A ke tsebe ke reng. Hamba lapho ku Jozi Bioscope Movies cause le movie ayikho la. Real stories is on Jozi Bioscope Movies, which is another channel here to esinayo just specifically for our movie. So just go there, uyo subscribe mfethu ukuthi le movie my drop wazi ukuthi now uyazithola uba I first one ukuthi iappear lapha efonini yakho uyangithola ayiyona bafethu inamasimba engumlilo mfana. I don't wanna lie guys, lava sabumaka. Ina le masepa guys, litlo bono rantlantle ha re re o malume bayalumana sithini. Ngicela ukutshela liyathunga ngoba ngiyayibona laba sisi abadlulayo laba abasubscribe hanga ku Jozi Bioscope Movies. Ngicela ukudila nabo. Shosho scheme. Guys, hey wa utlwa lava sene wa balata guys abumaka ke kopang guys Wayisiking. Let's staying tuned honestly. Le shebeleng I trusted him so much. Jozi Bioscope Movies. Nice guys, ke rata kaofela. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got you today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today ke ngolo ke abuti Andile. Abuti Andile wa tseba ke ngo Blue ke na le bothata. A wa tseba o Blue the way ke leng disappointed ka teng ne ke sa nahane wa tseba keng ntate o ileng wa ka ntate o ntswetseng a ka tetela sa robalana le girlfriend ya ka. A o Blue ke utlwile bohloko bo bong bo sa utlwaleng. A re ke ne ke sa tshepa o Blue. A re itse ke bona fela di message ke bona eng. A re yo o Blue le knows ka ke ngoletse show so a ke khone ke le ngolla so because of a ke khone o Blue ho ba confront pela bona ke ba jwetse because of you know what le sebete sa ka ha se ntumelle so ke bone go tseba keng ha ke tla le lona show as we presenter to khona mkwella maybe ka ba betha ke tsebo ke ba shebe jwang mahlong so basically guys e re ke tsamayeng ke lo bona abuti Andile go bohloko bo bokana kana bo mohlaetseng ba go motswadi fela motho motliseng lefatsheng a qetela utlwana le girlfriend ya hae keng so guys ntho ke o etsang go tsamaya ke lo sheba abuti Andile ke gutle le yena yes baby abuti Andile my brother ke se sebaka sa go wena ne o re jwetse wa o re ngolletse go Jozi Bioscope ene ke se sebaka sa go o ntshe di feelings sa o jwetse di viewers o feela jwang le ho etsahetseng ke nako ya abuti Andile ke re tlile re le Jozi Bioscope tlo thusa so go jwetse di viewers sa Jozi Bioscope wa re ngolletse ke le ngoletse o tshwarela motho mo le ska ba okay ke le ngoletse ka lebaka la gore papa ka o bang gapeletse gore ke nya le msadi ka gae so ganti yana o roba nya go tlo roba le msadi yaka ke lebaka le ke le ngoletseng lona o etsetseng o bone jwang re batla o tseba ke re batla o tsetse di viewers go tseba ke ngo Blue ndato ka ke yo mo o ratana le mosadi wa ka re batla o tseba ke re le ntho eng ke mo voice note so nambile ba gona ke thoma go bona gore okay sharp tema ka go ke ena robalang le girlfriend yaka so time yone go bala le girlfriend wena o bone ka ke kwele ka voice note ka voice note so wena ha ntantlo batla Jozi Bioscope today you thuse kaeng ne ke naka gore re confronta a papa wa ka so wena mohlomong o no di bona di changes o no na le ntho tse neng o di bona e ga ha o qala o shebile girlfriend o qala o bona di changes gore maybe ha ba le two ha ke rona le batho ba utswana go wa qala wa sheba bone gore mara wa tseba keng ba bana le mongwa ba exactly be ke bona ka yena chiri ya ka ga na le nna like a be free e re le go teke le papa ka a be free a lokologone
so ka thoma go bona gore ai mo ka re gona le ntho e leng gore ya tsamaya. So wena hantle batla Josie Bioscope e thuse kang today? Nna ne ke nyaka gore re confronta papa wa ka Mm. le yena Girlfriend. chiri ya ka. So se le nna nako e ka kang wena le motho ha o ba botile utlwana? Re na le 6 years. Jwale ntho e bohloko so ntate mama yena o ka ntate o ra qetele sa utlwana le girlfriend ya hao bathong. Mama ka o Limpopo. Wa itse ba taba yo mara? Hai azanka ke mmotse yona a itse. Ha itse bane? Ai. Ya o hlola le wena o le soro ka jwetsa mama because of e bohloko. Le nna ke le so ke ipotsa hore nka ba jwang se ba re mme wa ka utlwana le boyfriend ya ka wa utlwisisa. E bohloko haholo ke situation e bohloko abuti. E ke reng le nna ko shebile so nka re nka lla mara ke fesane ke re ke ntho tsa lefatshe o tla di reng? Hai tsona ke lo tja lefase. Ba lo mara ntho e dirileng yona a time ai right Le na le bana mara. le yena girlfriend. E rena le bana ba 2. No o re that day. A ke ko No o reng? Nka go kotse mlo no o reng? ne ke re ka mogolo ka nthusang ka gona. Then le nna ke tabe ke le happy ke kgone go tseba gore ga botse ke be sure gore ka nnete papa wa e dira ntho e nang. So di voice note ya ne o yetse go be sure mhlomo or ne le di voice note tse light ha o tjho. Hai tsona ne di bontsha vele gore ntho e vele ya diragala. Ka di-voice note tseo angithuna ama-voice note cause maye ngeke siye lapha Re sa tsebe Okay anga dintsha vele di gona mo phone. siyizwe nalento oringa ngayo cause what if uyasiropa ayikho lento okhuluma ngayo sesiyolwisa ubaba wabantu ngento engekho lapho hayi zivule nje if zikhona uzivule. ema pele re go bulele tsona re batla utlwa lona le tanne le re eng. Hello baby. Angithi ushilo ukuthi umuntu wakho uphumile. Ke ntate wa- Ngikamereni. akutshele. Si-2 manje. Uthini? Hello baby. Wait. Hello baby. Angithi ushilo ukuthi umuntu wakho uphumile. Woza la kimi ngikamereni. Si-2 manje. Ke ntate o reng angithi ngishilo ngithi Ngathi kune-reply la yomfazi. ithini ngicela sive. Ngiyeza manje uthi ngizekamereni ne uvula umnyango lapho ngiyeza manje. Wait angizwa I'm sure nama-viewers wami awevanga lento nje ngicela ukuthi ngive ungadisturb. Ngiyeza manje uthi ngizekamereni ne uvula umnyango lapho ngiyeza manje. Ema mpele ne ska bua please ane. Ke kopa o bule ya OC di viewers ke batla di tle re ska buang guys. Ngiyeza manje uthi ngizekamereni ne uvula umnyango lapho ngiyeza manje. Ha. Umuntu wakho lo? Umuntu wami. Hai motho mo lo ntho e bohloka o ka mofa. E bohloko yona ya iketšho go fela nje batse bakeng. Batho ba modima something. Maro ska wa ga wena abuti. Ge le Josie Bioscope re tla o searchela okay? Ge o tla o etsa mosebetsi wa rona because of ingotsi e. Or we know what cheating nice. Ba o jella mosadi. O etsang ka moreng? A ke gona ka mo. Mo ka gona Ke gona ka mo getting. cameraman re kena mo. Ha ona le dintwa. Ai ha ona di. Ntwana re tsaba bohloko. Yes, funa ukulimala. Ke gona ka mo. Ke mang jalo? You low time. Sorry, Tama. Ntate o ile nka re mama. Nazwa kabuhlungu kanje kwami kwenzakalani? Nihamba nonyana wami futhi? Dumelang. Aye. Le kae motho mo? Oh, re teng le kae ma? Re teng. Rona ke batho ba Josie Bioscope motho mo lane. Hey, labantu baningi apha ekhaya. Kwenzakalani kanti? Kwenzakalani makoti? Kwenzakalani? Excuse OC, I'm so sorry. Ka be ka re abuti le kae OC? Ngiyaphila sisunjani? Ke teng. Ke kopa le mpeng. Hayibo wena ngenzeni manje? Bathong ntate le digarafu bathong ba modimo ntate. Nyana mo kwenzakalani? Emang pele. Tjata ndive man. Abuti ke kopa o jwetse ntate hore o etsahala eng please. Timer. Yeah. Ke ngoletse batho ba Josie Bioscope ka taba ya ntho o e dirang mo go nna ke re. Yini. Denzeni mfana. Kopa o mjwetse kaofela o dirang. O ska be wa tsaba ke go bona re na le go file chance ya O buti. le go nna wa re kenya le msadi ke re. Kantsi wena o nyaka go robala le msadi wa ka. Hawa. Hey wena ukhuluma ngani? Wo ngazongihlanyisa. Uthini? Awulali naye. Uthini mntwana mo? Uyangijwayela lo wena. Ungibonile ngilala naye wena. Awulali naye sisi. Wenza ngobani weza nabo kwami la icekeni la kwami uthini wena? Like uqala ubonephi wena ngilala naye? Ungibonephi kwangibona nje ngilala naye. Okokuqala ima kancane ungalingi. Okokuqala wena, wangibona nje wangibona. Okokuqala sisi lo bhuti lo akangithengeli next. Akangenzeli next. Yo ngisapota ubaba bakhe yonke into impahla ubaba bakho ngisema akayenzi next lo angalinga khuluma ngathi khona tayazi. Uzongiphumela ngama gate wena.
La kwami uzophuma wena. Ozoxabana uthini manje ngumakoti wakho. Wena baba, motho moholo. Ke kopa tlisa di record. Ba utlisa record. Ba utlisa record. Mayingekho lonto. Ntate le ausi le bua haholo ene le mphorela hore latse motho moholo. Uzophuma wena. La kwami uzophuma wena. Uyabona wena? Wena futhi wena. Wena sonibona ndiyakuphakela futhi okokuqala. Awuphaki nakusela endlini. Wenzani wena? So wena njengoba ngasebenzi ubona ukuthi uvulela umntana no. Angizange ngalala nobaba Wenza njani asiye. Unenkinga lo mfana. Unasanda umonile lo mfana. Lo mfana uyazona. Re kopa umamelisa voice recording ntate uthoni. Ngizomamela silo man. Yinle. Okay. Othi ngimamele. Kodwa ngimamele. La re tlo utla jwang usathoni. Hawu. Usho makuyi voice yakho leyo akusiyi yakho. Hello baby. Yeah, angithi ushilo ukuthi umuntu wakho uphumile. Woza la kimi ngekamereni. Sithu manje. Iyaqhubeka. Ngiyeza manje uthi ngize ekamereni ne. Asiyona. Umnyango lapho ngiyeza Akusiyona. Usikaphileka waswabi. Wow, okay. Waswabi. Wena so okay, manje ukhetha ukuthi uzubhala incwadi maru uyazi ukuthi mina nobaba bakho siyathandana. Angithi wena bomtshelile ukuthi wena nobabakhe nobabakhe Ngeke ngimtshela asikho isidingo sokuthi Wena- asikho isidingo sokuthi ngimtshele. Ngimtshele lutho ayikho into Emangpiling wetsala ini. Sithi sinenkinga. Okay. How? Lena ne ke make ke bo make like same reply. No, uyithatha Nami Ngicela ngiphumela kwami ne. Phuma kwami. motho molo kopa botsa question. Yazi ngikwatile. Ngikwatile. Ngikwatile Kopa phela. botsa question. Wena why wetsa ntho tse so? Hayi ayikho Ngoba lalike hayi man utlwa voice asikadlala ka. Uyangisuwela lo mfana lo ungamanga man lo mfana usile lo Motho mfana. mololo Wenzani? uleleni. Ufaka la epokotheni la ekhaya. Wenzani etafuleni? Ubekani lo mfana lo? ungangilingi. Kandranso wena. Kwena kandranso. Awuthalo tse kam ka ga tsena go dire tshintshona. Kam ka Awusi wo ntate hanyani ntate wo. Uzoyibona omdala ne mamela ungumuntu omdala Tama mara mawungabehave abantu abafana nawe siyabadiscipline. Ngicela ungambambe sejuri. Ene sim discipline ntate wo. Okay, ngithatha lo mchanelo. Okay. Ngibophuka manje. Ntate hayi man. Eish. Lo mfana ukhuluma manga. Umuntu omdala Yini voice record yakho kambuye wakamash. Lava silo baba uyabhoka man. Enhlulayo ukuthi usuke Yazi ungibhorela ini? Ukuthi into okuyenzayo ukungcola yeso. Ungcolile sisi wami. mamela. Angilaleli mina abantu abagula njengawe wena uyagula ungazolala nobaba nomntanakhe. Ucabanisa ifamily uyayibona? Yena usuke ekuphi? Usuke ekuphi sonke So isikhathi? wena ubona ukuthi udliwe ubaba endlini. Ujiwa ke ntate lengwanae. Maishona kae? Hawuswabisa. Uyangisapota. Ukujeza team yabanyana. Uyangisapota. Support. Bangavumi. Wakhetha ubabakhe over. Awuswabi. Angisho nawe uyaphuma mina ngazelaphi ukuthi usuka yephi? Awaswabisi. Usuke ngazelaphi? Thila. Ah. Ngoba bakhe ungcolile sisi. Ungcolile. Imbama futhi. Kushabani? Ungcolile wena. Uyangijwayela. Ungcolile. Hawu. Ungayicabanga iqala lento yenza before ulale nomfazi Wena wakhe. uzokubamba kwami. Ntate wanyonisa wathi ba motho moholo. Okay. Guys. So, lovers bamba isandla sami. Kholela ungamenzi next. Lovers, ubaba ungibamba isandla. Uchuza le case. Bheka bamba. Ya wena. Usijwayela Ntate, kuba usale tu. Lovers anyeke sikhulume nabantu abayenza konje. First of all, ababonisa remorse, second of all lilithila lilithu and alibonisa ngitho phili awume kancane sisi, ima kancane ona ama bricks. Into ngizokutshela yona ukuthi yazi ni baba ne. First of all lenze bu fail letsa dithila. Ngwana ha uwatla motlo confronta ubale pride over yena. Ntate wawetsa bu fail. Wena ke uwes udliwa ubaba, udliwa umntana. Ubonile ukuthi yaka baba yomntana ayifili kahle. Yana lo boy umenzelani? Wena ubona ukuthi udla igirlfriend yakho umntana omncane. Ngiyamondla phela. Umntana omncane kangaka. Hayi, ngiyamondla. Yini? uyangondla nje kuphela. Akana-stop endlini uzalaledleni. Udla lapho umntana akho odle khona. Wena ujama ngwana Wena ngibani nguye unamanga. Asukuzwila ngithi recording mama, umuntu emshini wami omdala. naye. Wawuqamba manga ngoba let me tell you something bazokudla sisi wami baba. Bahambe ke le. Uzokudla ubaba ende Okusalayo, okusalayo. Akangisapoti lo ngoba bakhe. Lovers, I'm leaving this ulwane. Ungcolile. Thina. Ayikho into benizele vele. Benifuna Usala ngufail. vele. Ayikho into nizele hamba. Kanti Mama ufail wena. Ningcolile man. How?
le ditshila la le ka etsang o faile wena o robala le ntate le ntho o faile hawu hayi man ninqolile man hawu wena sithu sasemncane for into ozenzayo unqolile wena udithila ufaili wena ungazolala nobaba nomntanakhe sis hawu lo nqolile lona man hawu udithila oh hawu itengitho jwalo azongitshela ukuthi u right nendoda yakhe ingilimaza isandla la hawu motho moholo o faili oh mokgawana le yena udithila uzokugulisa my chong ngicela utine yaso wait antotho ngiright usiqosha kabi makulala nobabakho abona ukuthi ithila ngicela umyeke lo umuntu yabona manje sekakubonisile ukuthi uzokulimaza kahle uzokulimaza and enye into kwamele usuke kwala ejaradini mfethu uhambe uyoziqashela somewhere ngizamela somewhere mongadula ngona nke if maybe ufuna sikuncedise if maybe kunento ozofuna sikuncede ngayo sokunceda siJozi Bioscope hayi nanthola ka nthusha ngona gore mhlomongwe at least khona go move on di go move dilo jaka ka moki kuna le diaparo ka moki le dimpete so at least maybe nka khona go khumana transport ga di tsia then da ya moki maybe ke tlabe ke o dula gona simple hayi singasipandisa transport yethu same time ndona ikuvalisho thina sibe silandi itrans guys akitshepe gore la bona ke qete skilwana le OCO go go nte nne wa bona because of faili o robala le ntate le ngwana mara ba bontshe remorse ha bontshe go sorry ha bontshe next le letsola ke bile ba le maditse mara ona bothata ke show ngulukile guys ane so ntwe ke tlo itshong guys go go lwena mo haibe mo hae motho ha o utlwana le ntate wa hao or something or motho a utlwana le mme wa hao o ska le balela fela go emailela ko jozibioscope.co.za ke a le rata kaofela le see in the next episode ke a tshepa gore le lona le na le mathata le tla re emailela guys re le Jozi Bioscope ra sebetsa ene ke thabile ga butu bono gore girlfriend e fail girlfriend re lwantshang mo I love all of you yes baby